صبح پرواز میکنه و از نوسیبیرسک و جمهوری تاجیکستان ابتی بعدا میتونن شما را دپورت کنن. هیچ کس از فالشیوی داشتن از حجت نداشتن شما آگاه نمیشود. بخشیده با آمدی ماهی شریفی رمضان خوشخبر از شرکت داروواری شفا فرما برای شما. فیتابوچکا و هجامه کردن برای شما رایگان یعنی به پول میتوانید خود را نامنویس کنید. اینچنین داروها با نرخی ارزان برای زیاد کردن ریش و موی سر، داروها برای سنگ و نمکی گرده را نست کردن و نست کردن پروستاتیت. با رقم‌های روی اکران در تماس باشید. السلام علیکم به همه تماشابینان برنامه‌های کانال یوریست تیجی، برنامه‌های سوربان سفارف. تماشابینان عزیز، حتما در ویدیو لایک بمونید و تا آخرش تماشا کنید. اخبارات نو بهره شما. شرکت هواپیمایی S7 پرواز نوسیبیرسک بختر را آغاز میکند. جدولها چگونه میباشند؟ این شرکت هواپیمایی هفته 2 مرتبه از نوسیبیرسک به بختر جمهوری تاجیکستان خطسیرهای منتظم میکشاید. چیپتاها علکه در فروش گذاشته شدند. یعنی که شرکت هواپیمایی S7 از فدراسیای روسیه شهر نوسیبیرسک به بختر در یک هفته 2 مرتبه پرواز مقرر کرد. همین طریق از 19 مارس شرکت هواپیمایی پروازها را هفته 2 مرتبه روزهای سه‌شنبه و یکشنبه آغاز میکند. گفته می شود به وقت بختر موافق جدول ساعت 8:45 وقت محلی یعنی که به وقت و ساعت جمهوری تاجیکستان پرواز میکند. از سمت برگشت باشد ساعت 11:15 وقت محلی پرواز خواهد کرد. یعنی که روزهایی که ما نامبر کردیم پروازهاش مقرر شده. از شهر بختر صبح پرواز میکنه و از نوسیبیرسک و جمهوری تاجیکستان ابتی. و اینچنین گفته می شود که شروع کرده از ماه آینده یعنی که از 30 اپریل باز یک شرکت هواپیمایی روسی پروازهای خود را از شهر ارنبورگ به شهر دوشنبه به راه میماند. تماشابینان عزیز، اکنون میگذاریم به قسم خواندنی کامنتاری‌ها. دکتر دندان در شهر مسکو. برادران تاجیک در خدمت ما و شما میباشند. همه نمودی بیماری‌های دندان را تبابت میکنند. برای سفید کردن دندان، برای پلمبه ماندن دندان، برای تبابت کردن خنکی‌های دندان، با رقم‌های روی اکران در تماس باشید. حتما از نام کانال ما مراجعت کنید. دکتر دندان با نرخ ارزان و دسترس. شکرова нависондай. Салом, ман як модари ғариб бачаам. Худованд баракати зиёд диҳад шуморо. Ман 17 ноябри соли 2022 чеки патента наспоридам. Регистратсия накардам. 5 моҳ мешавад бе ягон документ кор мекунам. Агар граница равам, депорт мешавам, штраф надорам. Илтимос ҷавоб деҳ бачаҷон. модарҷони азиз, дар ҳолате ки шумо беҳуҷҷат гашту гузор кардагин ва айни ҳол кору фаъолият кардесен, вақте ки шумо ба граница сафар мекунед, ҳуҷҷатҳои зарурие ки барои муҳоҷирон лозим мебошад аз шумо пурсон бошаванд. Агар ва шумо ки пешниҳод накунед, баъдан метавонанд шуморо депорт кунанд. дар ҳолате ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро аз шумо талаб накунанд, рейд набошад, ягон мушкилӣ намешавад. асрор нависондай. Ака савол дод метавонед чӣ ба ҷавоб наметин? Мара дар Тоҷикистон 90 рӯз наистода гашта ба Россия омадам. Гости кардам. Ман ҳоли несовершеннолетням. Як мошид бе пропискаям. Агар 1 сол истам ба Тоҷикистон равам, депорт мекунанд, илтимос ҷавоб тин. Агар ягон роҳаш бошад, маълумот медодем. Дар ҳолате ки ту ҳамчун гости карда ба Федератсияи Русия ворид шидӣ, ту ҳаққи аз 3 моҳ зиёд истоданда надорӣ. Муҳаммадҷон нависондай. Ассалому алайкум. Ака мора 6 кас дар ҷои кор қапиданд. Барои патент Москва ба дар Подмоскови кор мекардем, штраф карданд. Супоридем. 5 кас Тоҷикистон рафт. Виезшон маҳкам шид. Ман ҳоли нарафтам. Ай граница гузарам, сразу маҳкам мешавад ё ягон рӯз вақт дорам гашта дурам Россия? Не, мутаассифона ягон рӯз вақт надорӣ. Ба ҳамин хотир ма ба ҳамаи шумо доим таъкид кардам мегӯям ки шумо дар ҳар ҷое қарор дошта бошед, бояд ҳуҷҷатҳои шумо аз ҳамун минтақа, аз ҳамун шаҳр дастрас шида бошад. Амир нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Ака ҳамин савола чанд бор менависам, ответ наметӣ. Мигратсиони карта фалшивӣ бошад. Тоҷикистон рафтанда ягон проблема мешавад дар аэропорт? Илтимос ака ҷавоб медодем. Пешакӣ раҳмат. Бародарони азиз, ма қариб дар ҳар як видеом гап зада ба шумо мегӯям.
дар аэропорт ё дар граница то ҳолате ки рейд нашавад ягон ҳуҷҷати шуморо талаб накунанд, ҳеҷ кас аз фалшивӣ доштан аз ҳуҷҷат надоштани шумо огоҳ намешавад. дар ҳолате ки рейд кардан аз шумо талаб кардан пешниҳод ки накарден, аллакай қонуншиканӣ мешавад ва шумо депорт мешед. Муъминов нависонда: ассалому алайкум бародар, 3 моҳ пеш патентам город буд. Дар област капидан выдворения кардан. Документом 100% буд, ауф мекарда бошам. Документоите 100% набуд бародари азиз. Худут ба забони худ гуфтеса ки тра выдворения кардан. Выдворения ки кардан, аллакай ба ягон хатои ҳуҷҷатра выдворения мекунанд. Яъне ки ту дар шаҳр патент кардагӣ будӣ, рафта дар област кор кардаи, аллакай ҳамин ноторӣ будани ҳуҷҷатҳо мешавад. Ва оиди ауф меша ё ин ки не, ира баъди қонуни ауф ба имзо расидан аниқ карда мешавад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, шавҳари ман гражданини Россия. Ман худам танҳо регистратсияи 1 сола дорам. Фарзандои ман таваллуд шава, озод гражданство мешавад ва ҳар моҳа пул гирифта метавонад. Чанд касон меган намешавад граждан, то очаш надошта бошад ягон документ. Фарзанд дар ҳолате ки 18 сола бошава, бале, метавонад ки бо тариқи автоматӣ шаҳрвандии Русияро дастрас кунад. Ва оиди пул гирифтан, бале, ҳар моҳа пул метиҳанд, ба хотире ки падари фарзандои шумо шаҳрвандии Русия дорад. Як каси дигар нависонда: якай сорбон ма 8-01-96 таваллуд шидагим. Хизмат мебаранд ё не? Ту моҳи январ 27 сола шидаи ва аз даъваткунӣ ба хизмат озод ҳасти аллакай. Алиев нависонда: якай сорбон ростае ки меган дар Тоҷикистон загран надодестанд, илтимос ҷавоб диҳед. Не, и гапҳо дурӯғай, ба ҳама загран дода мешавад. Али нависонда: 5 сол депорт шудем, хона наравем, чӣ кор мекунанд? оиди депортшидагиҳо ва видваренияшидагиҳо. Дар ҳолате ки мисол видварения мекунанд ва депорт мекунанд, дар постановления қарор шуда омадагӣ ҳастае ки 10 шабона рӯз ё 20 шабона рӯз муҳлат барои аз Россия берун ромадан. Ва боз дар ҳамун қарори суд дар пунктуш омадагие ки дар ҳолате ки аз Россия берун набурой, до фидиям ки дастгир кардан аму штрафа 2 маротиба зиёд меспорӣ ва идофи 1 моҳ маҳкамат мекунанд ва баъд муҳлати 5 солата метавонад ки 7 сола ё ки 10 сола кунанд. Ба ҳамин хотир ин чизора хуб ба назар бигирен ва хуб риоя кунен. Тамошобинони азиз, ба ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.